meet you. Say the name I see call. A agency. Papa, a rap that I will mine. Oko yache. And then so kwa neko. A cabra so near Brugu. Say no bland your quadan, your quadrin your mon, say, watching. To some dear near my. Ah! Means you crown for what for Babus and Sika. They say, come on, me, I didn't go for Cabby. Papa. A year, a year, quasi. Miss Rowe. Was any desire to ye. A burro so cry. Beauty, sir, no that pan. Once on which a month found crossing a pagoon swallow more tired you. Now, pa, na may know the baba bear my you. One could in the can't one is sad, young quan a bone and don't know. I think. Muna, Namekana said, you're no more shoe and travel pay. Oh, Papa, go sit away. No, mamma, as I said, no man. A ram a woman say watch it. A die really anymore, a dana pound. Now she a benedict. I know Bassa. I said, can I say, ye can, coming so about. None of me are doomed. Now I didn't never. No, to me to a good year. A kaya more can you and was saying a bitchem. A bitchem. I did charge you 5 million. I did charge you 2 million or have me. Ya broke us. Anybody in a refi full year or my eco free. Are you? School is so cry a bunching. Yeah. So good year or to me bunny to a good year now. Or how when I be film. So a Canadian. Obi a oko free adia menshuru me na me metima ka ache wa no me gina ho a ana wo so onim ne wonansi so sabi ni freni ka che wo se obeto bo abowa na ne nansi bibi so enti oko free adia enshuru oba ni etu agude ya meche obi a dia ama no na ne obeye no wo so o ka o fa desert so akọ Libya aboa na adia lo ya me kwagiye sanka me de koton plekese skanzu na ashi. It's me for desert so. Koton prekese. Na papa de na menye. Wa boda be ma o ko di lo koton prekese na ni pa do se ne di fufu ni prekese o asanti mam. Tell the come back for. Ah ba, o so ba ke no. Na o so be de aduma. Fita on san kwase adwene nko a ye memo mbu mu di. Enti me agudie ba na me de wodi ama o di ko sua fita aduma. Eni da so oni o mu. Aya men kasa asem ne nchire me. Fita adwuma ni mska wo. Na prekese ni fita de no ne kasa be. Maduru wa se de awuze ni kasa dan duru a oni watem. Ase dan duru ha. Na opanyi asem ya wo kan wo ken. Emu a ekwa didie ma ya ye ka fufuro gum na ono no obi wa free na de na wuntu ya na okono asa aka se okono ni pana akasa no wuntu se ye wo kwan bebre ohono ma obi ansi ye kwan yo ba ya ye ntimi ya ye de kasi o ba me na mtoko aja kwanta na nsi aja kwanta ma jini sika wa sizi me kokko afunu kro de nsa na so mo jide se agudie ne ba meti aka na maji masase I'm 5 minutes for them. I was right. Okay, that's it. Susie, now you're there. Yeah, family school fees. The family school fees. Ah. A brevin. My time go school, yes, I'm family. The cousin one I would do. My cousin school, Monday, I have a try down to. Western Mamma always with this can see, you scanner 100 crown Canada and go for mine. Ah, confess can mamma, none of what I'm found for. As I'm from Jamia, no comment more.
na to one say me nyale ntemu bi. Papa, confess canon me nya botebe de bia ni na botrasa. Enye sika ni wo. Me saka sika na me disi na eja wotu a wote afikyira yi. Papa na ba zo. Abodi se wa yi. Na ne nana no mama oba se de ahukire bi ne nana mama se ahukire bi ntini na na so osere no. Se me bibi oba me mfa ma no na awotwe ntemu a mo de beba. Eni se odi ko ya e ko be 10 days ni akire no date na o share na pa ho. Tai ni na pa ho. Awu ko madam bi gwa de me ka na me yese me ko na kama ko check na hwese me nsa be ka a me ko na emu a no so me nya hwe ntimisrew wo modia ne ko ajodu ko ka kire mo ma se wo papa se sika na obaji entam na fa ho nti won famra your school fees so won san ka wan fa ma ho a sika bi ani wo bi mu na wo ko obaji ye ntimisrew wo modin kwa school for de se wonim gira ne so leje se de be ya wo betimi akọ anya sa zia no nti sa de gise me ko ton me phone nti ko mama ho ajodu nana mama Papa kwanitu me kwa so ya address be kwa moto so wan fa ma wa mema tena ho akosi so this can be ma so what you say school for there mo trick bi ho bo modia why aha No way. Me papa sumame. O si me beje yin me. Hey, babe. Hey, na last month o beje yin. Catch you papa say me we fee. Na on hwe ye ni. Start Debbie and kasa. Me school fees sika na odema wo. Me baba je o me kofia o obebu me o se me jembla fama na me fa de man hu se me nana ni ho oba na fama me oba na nka nche ni se jima me na me nko kom de dim na watema hozo jima me na me nko so kra de oda ka se no papa na se mo ba nya abotre madam nya abotre school fees me ye pa mu school nu hu ana so I am my dress no what my year for no say as a first can mam na me and I am Diana means one answer day so shatter you know kono ko tonton talent na fe twan papa hey bo me na me so le na me so die no me na first can mam na me ko ha ene bu me pre kon me ambassador mbebo o si me magic scan me and once we read them no is scan e mo jada o ntimi nya da hen scan them no be ko hospital hwa won say me san na bia ho na dey first scan na me nko me ya me yan kase me mu ade first scan na me nko auntie madam auntie pa times oba pa asemba nya abotre me nya de abotre 2 days nya me nko school mu ma de o ma sua ja Monday ya kwa try exam said first scan na me nko me o say ha de ai o be just can one de nice girl to some be me na jamu message shall be mo de he trafu akuta me papa kura wanya first can na me nko address ya yes enu de enu nkan enu be ne nkan wo say ba me fama de fama na si enya bo apaye okọ akoka che dada se me kwa na ma ma se me bo ho enwumre nti me first can me nko fa wonum de nso ba no monsa fama na me nko sister Bacho why me na frame sister bia first can na me nko well frame super bia de assemble enya se bo apaye na nya se me ntua me ntimi nya sa me da nyina ho adwe na me dwune ya me dia fo ka che da se me se me ka che da se enya nice get so something kwa wale tu kunu fi anka enchen so le address first can na me nko first can mam ti sa me jo fo na ko
Me pacho. Opa hwan. Ana me mungo. Me mungo to je bia. Me suma wo da bom. Me few first kan mam na me nko. Me be yiro first kan mam. Ka de na kire wo se be bom me wo. Ka de na kire me won kan me be bo kula. Asa me fali mutila. Oh sister. Ade. Me pacho ye nya ho. Mami ati say. Me pacho. Na de. Kana na ma me kwaji wo me papa ho. Na abaye yi tue atwa. Wona aka say me ntwa wo. Wo so da wona aka say me ntwa wo. Oh, na me calm me down cry say bibia ni a wo mbra fam because you make I ya just say ye beba ho. Ene ne papa ba be kasa. Intanti pa be cry the say na me sre things. Oh, mami. Ene so cry no. Awon fe pacho bra. Hey, me de on family nya hwe. We asem ho bosia aboba abobo. Pacho wati. Pacho papa say enumemia kasa me ba. Wati. Mesro. Kuma to ye. Sta na mdi mania to. Ke ka nkwa wo ka ru. Wada o menti na me no wo kase. Nti na me no wo kase. Pacho wati. Kacho papa say mia kasa me ba. Why? Mesro. Wo de ko fie mami. Why? Wa bet fast da mama. Momaa beautiful pa na de my emre say. Aho kire ka wa wo. Amama kura. Me say aboata te akura be twa wasum bi. Nyankopon de ma ye aho kire we entoa so enyi sa enye. Nya asem ketuwa o. Asem na me ne papa ka ne bi ani o. Ya haya ne ade ne tinase. Ena me ka asem. Bi ani. Na me kura de rama yetimi abobesia. Ena sa papa no de obafie ha yentimi ntinase o. Just say tu free fie ha say. Nintu wo rama wetimi akọ. Ekọ 1 month wa abra wo mai. 3 months. You 3 months. Ninti no wo hye honom sa na de ne o pese ye nim wa sa na sa de. Edi akom nkonkon na de mo ntimi wie ma wo. Ese ya sha ase bai. Aye so oton wa de. Ebuo basaba. Na wanje. De beba bia basanko. Wo be je de sa akra no. Ye sorry ya hye ntale shepeni na mkruma de ye de kai ntimi nton ye ntare no no. Ya ka manate. Wo hu wate bi wo na sum. Ene wo de o refer wo no. Me kwa no da hono dem dia jeno no na ni sister tuntum na aka nya sasema kire mu o se nu no baba mi se papa so amba on me sa ko fie ono do what this kind of man wan fa ma me jire ni sister ni si mi nya abotere enu no baba mi se mi se enu no this kind baba dia be pa ya dem medu ho ya ntimi su hu hia o su hu hia me se me nti ko ba wo ka che se bi no on man ka bi wo se ewiase no what ho a ye wo enoma bi wo ho a e wo se wo di enoma bi eye enoma bi ansa na enoma bi etimi ayi se what ya se bi bonkum dware nifa ne nifa so dware bonkum ana ma for treasures na me to wono ya botre so mo ba be wi agya mo ko so mo na ho man no mo so en ma office kana ba school me ja sho wo de he misrew wo de nya botre wo se wo mo so baba nwumre ye hwe anwumre o mo ba fine wo ma man so a eye den ade beti ni kwaya mefa so na me o so ansa keska na me nga mo cham ko skumade mate le wi ase de wo ye papa na yasa ma wa yi nipa bonini wo ye papa we ma ye papa we ye numi hu kra sha me ye Thank you all for watching Zoom GH. Make sure you like, you subscribe, and you share. Make sure you comment anything that you don't understand. Put it under the comment section. I'll make sure it's done for you. Thank you all. Zoom.